Kunombuzo omile futhi ongeke uze uhlehle abantu bathi bawuphendule. Khona umuntu wesifazane otholakala ekhala emile nje emall, ekhala kakhulu impela public, udabukisa. Bakhona abanye obhuti abambuzileyo ukuthi ukhalelani, wathi yena into emenza akhale ulahlwe umuntu wakhe amthanda kakhulu, ubemoshela emphekela, edlala indima yonkosikazi wakhe kodwa engakabi unkosikazi wakhe ngokusemthethweni. Bathi umlahlele yena mayesho uthi i-boyfriend yakhe ithe icasula khona lokhu ukuthi le ntombazana ayimchitheli umuntu wakhe, ayifaki i-makeup, into ayaziyo kuphela usebenza kakhulu engathi indoda, so uthi umlahlele khona lokho. Mina ngombono wami ngicabanga ukuthi indoda le yisiphuthunga sendoda, ngoba umfazi okwazi ukusebenzisa izandla zakhe, usebenza ukuzikhandla, u-right, akumele ukuthi umuntu azame ukuthi usebenza ngathi indoda. Khona lapho futhi usisi sasekhala ugcine naye sethula sefila better phela ngoba bese kunomunye wesilisa obesebanjwa ama-security etholakale phakathi lapha emall, yabona izambuzi lezi ezasemall, bamthola ephethe isigubhu edudujela insipho lezi ezasetoilet esigubhini esincane, sithi unkosikazi uthe amaphambazi omntwana aphelile, sebesebenzisa ama-napkin lawa kudala, uyabona lawa esakhula ngawo thina, sebesebenzisa wona ngoba phela amaphambazi aphelile, so le nsipho ayekho bafuna ukuwasha. So imibuzo ithu, u-boyfriend uyisiphukuphuku mbu-right, lo otshontsha insipho yasema-toilet asemall ulisela noma ubesisiza, ya kanjalo nje.